Wel, bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar ail Sul yn Advent. Mae'n hyfryd I weld chi gyd yn aelodau nifer o ymwelwyr y bore yma, o'r gogledd, o'r gorllewin, o'r de gogledd dwyrain draw, ac o Rhydychen hefyd. Mae'n hyfryd I weld chi gyda ni. A very warm welcome to every one of you, and hope you have a blessing of being with us this morning. And we start with our opening hymn, 432, 432, o tyre di Emmanuel a datod rwymau Israel, sydd yma nalltid unig trist, hyd ddydd datguddiad Iesu Grist. O can Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. 432.
Wel, dwi'n troi at lyfr y proffwyd Esaia ar gyfer ein darlleniad y bore yma. Gobeithio bod pawb yn gallu gweld y darlleniad o'i blaen nhw, sef y pumed adnod, benod 55, the 55th chapter of Isaiah. Familiar words, and you can all see the words there in front of you on the reading, the 55th chapter of Isaiah. Dewch i'r dyfroedd, bob un am ei syched arno. Dewch eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyto'r hyn sydd dda a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, cliwch a byddwch fyw. Gwnaf a chwi gyfamod tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr i Ddafydd. Edrych, rhoi sef yn dist i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl. Edrych, byddi'n galw ar genedl nid adweini, a bydd cenedl nad yw'n dydnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd dy ddiw o achos sanct Israel am iddo dy ogoneddi. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael ef. Galwch arno tra bydd yn agos. Gydawed y drygionis ei ffordd ar un ofer ei fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd, iddo drigarhau wrtho, ac at ein diw ni oherwydd fe faddau'n helaeth. Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, a mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Fel y mae'r glaw ar eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i'w fwyta. Felly y mae fy ngair i sy'n dod o'n gennau, ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn y ddymunaf, a llwyddo am neges. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch ych arweinir, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffinidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol na ddileir mohono. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Felly, fe unwaith ni, unwaith eto i ganu gyda'n gilydd. Carol 4-3-5. 4-3-5. A dwi o'n i wedi anghofio i ddweud bod ni'n cynnau'r ail ganwyll yn advent, ond mae wedi cael ei wneud yn barod. Diolch i Marian, that we have now lit the second candle in Advent. I was going to announce that at the beginning and I forgot, but there we are. It's been done. Da iawn. Felly, emyn hyfryd, H. Williams, fendigaid fam, fe glywais ti gyfarchiad Gabriel uchel fri, diw a ddewisodd, fam mae'n rhi, henffych well, fe ganon ni'r garol fach hon, ddydd Mercher, yn ein hoedfa canol wythnos. Falle bod y dôn ddim cweit yn gyfarwydd iawn i bawb, ond mae'n dôn hyfryd. Meirion Williams wrote this hymn tune. Many of you London Welsh very familiar with Meirion. Meirion Williams, the famous composer. And he wrote this tune, and it's a very lovely tune, so hopefully by the end of the 1, 2, 3, 4, 5, 6th verse, if you didn't know it before, you'll know it by the end. Da iawn. 4-3-5. Diolch.
mae'n do'n hyfryd yn dwi, hyfryd iawn. Felly, cyfle ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu, ni'n dyfoli di unwaith yn rhagor y bore yma am dymor arbennig yr advent, yr amser yma o baratoad ac o ddisgwyl, amser i'n herio ni o'r newydd, amser i ni fyfyrio hefyd am wir ystyr yn y Dolig. I ni'n diolch i ti dy fod wedi cyflawni dy bwrpas tragwyddol wrth ddod eto ymherson dy fab Iesu. Am ddatguddio ehangder mawr dy gariad tuag atom ni yn ei fyw ac yn ei farw. Loving God, we thank you once more for this glad time of year, even in the midst of our concerns during this troubled time. Yet we still, as Christians, have an opportunity for hope and excitement, the season of Advent which reminds us of so much. It reminds us of the wonderful revelation of yourself that you made in Jesus Christ. Maddau ni o arglwydd, maddau am i ni golli golwg mor rwydd ar yr advent ac ar y Nadolig, gan adael i ryfeddod a syndod yr oll i'n pasio ni heibio megis. A nine anghanol holl brysurdeb a'n paratoadau ar gyfer y Nadolig. Ni'n pryderu am bethau mor ddibwys yn aml. Eto gan golli golwg, fel yn gweud, ar wir ystyr yn y Dolig yn aml. Maddau ni am anghofio da ddewidion i ni. Am golli golwg o'th gariad gan olbwyntio cyment arno ni ein hunain, ein anghenion ni, ac anghofio amdana ti ac am eraill hefyd. We pray for you now to touch our lives once again this time as we remember the coming of Jesus and we anticipate his coming again, as we now strive to serve him better here and now. Grant that through this season of Advent that we will be renewed in hope and spurred on and strengthened in faith, trusting more completely in the future that you hold for us, although that future might not be as we expect and want it to be. Gweddiwn am heddwch a thangnefedd yn enwedig ar yr ail sil ma'n advent, sil tangnefedd. I ni'n gweddio am heddwch mewn byd sydd yn gythryblus. Ac heddwch mewnol hefyd i eneidiau efallai sy'n brwydro yn erbyn pob math o amheuon ag o fudiau. I ni'n gweddio ar ti i adnewyddu y gallu yna i ni edrych ymlaen at y dyfodol, i ail gynnau'r cred a'n gobaith ni, i ymdrechu am bethau gwell ar gyfer ein byd ni ac ar gyfer ei bobl. As in every service we remember the needy, all those in need, the lonely, perhaps the poor, the ill, the bereaved, all who find life difficult at this time. I ni'n meddwl am rai o daelu ffydd yma sydd wedi bod yn wael yn ddiweddar. I ni'n meddwl am rai sydd wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty, rai ar fin derbyn triniaeth. A gad iddyn nhw nawr a phawb arall sy'n wynebu falle cyfnod o ansicrwydd i dderbyn o nawdd ac o nodded y nef yn hael y bore yma. Ac wrth i ni feddwl amdani nhw nawr ac yn cyflwyno nhw i ddofal tyner. Be with us, therefore, Lord, as we now commit ourselves as well into your keeping. Arwain ni a chyfarwydda ni ym mhob peth. A maddau ni bob
Diffyg y bai a weli yno, mae'n bod yn dod yn y difar ac yn gofyn y cyfan oll yn enw Crist ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb yn aelodau a chyfeillion i'n Hoedfa Gymyn ar ail Sul Advent. A very warm welcome to members, friends and visitors to our communion service on the second Sunday of Advent. A diolch yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad y bore yma ac I Paul a Gwenllian am ei deuawd hyfryd ar yr organ a'r piano. After this morning's service, there will be a church meeting, cwrdd Eglwys, for all members. Bydd dosbarth Beiblydd am hanner awr wedi 4 ac oedfa'r hwyr am 6 heno. Ac ar ôl yr oedfa, bydd clwb Cyrru'r Capel yn cael swper yn East Street Pan Asian Restaurant, Radbourne Place. Today, at 10:15, we started practicing our song for the plug-in service in January. We do need more singers, so please come and join us next week at 10:15 before the service for the second practice. Dewch I ymuno â ni os gwelwch yn dda. Next Sunday, December the 12th at 11 o'clock, there'll be a carol service here with Côr Llundain taking part. Ac ar ôl oedfa'r bore, byddwn ni'n canu carolau I gyfeiliant band pres yn Marketplace Gerllaw I godi arian I elusen St Mungo's. After the morning service, we'll be singing carols accompanied by a brass band in Marketplace to raise funds for St Mungo's, the charity that supports the homeless on our streets. So please come and join us. Dewch I ganu gyda ni. At 6 o'clock next Sunday, there'll be a joint chapels, 9 lessons and carols in the London Welsh Centre in Gray's Inn Road.
Dydd Mercher am hanner dydd bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the a sgwrs i ddilyn. A dydd Mercher wedyn, sef Rhagfyr y 15fed, December the 15th, am 5 munud wedi 1, bydd datganiad organ yma gyda Rosemary Evans a St Alphege Burnt Oak yn perfformio. A bydd cynno nadolig yr Eglwys yn cael ei gynnal yn y neuadd ar ddydd Sul Rhagfyr y 14 ar ôl oedfa'r bore, a mae croeso cynnes i bawb. Mae gan ein bod yn defnyddio arlwywyr o'r tu allan, mae'n bwysig gwybod faint o bobl sy'n dod, so would you please ensure that your name is on the list in the lobby if you can join us for Christmas lunch on December the 19th. Now, due to the Omicron situation, we do recommend that everyone who plans to come to the Christmas lunch does a lateral flow test before coming. Nos Iau sy'n dod, sef Rhagfyr y 9fed am 6 o'r gloch, bydd disgyblion Ysgol Gymraeg Llundain yn gyflwyno eu sioe nadolig a'r teitl yw Sêr Bethlehem. Mae hynny yn yr ysgol yn Hanwel a mae gwahoddiad i ni ymuno â nhw yn y gynulleidfa. Mae rhai ohonoch chi'n gyndisgyblion ac eraill yn rieni i gyndisgyblion, felly gobeithio y gall rhai ohono ni fod yno i gefnogi'r ysgol. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come and join us for tea and fellowship after the service. Croeso i bawb. And now we will come round to receive your gifts. Ac yn nawr fydd anw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, os gallai ategu, dim ond i beth wedodd Ann yn ywedig am fynd lawr i gael disgled ar ôl yr oedfa. Please, visitors, don't rush off at the end. Famous last words. Hopefully the cwrdd Eglwys won't be too long. We haven't got a lot to discuss, so we'll be coming down then to have a cup of tea and coffee and biscuits. So please don't rush off. Go downstairs and we'll be with you shortly. Felly ar ôl yr oedfa. Ac fe ganwn ni, nawr gyda'n gilydd, 461 ac 1, 461. Dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd i lawenhau,
Arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol ryw a'i llwyr ryddhau. 4-6-1. Oherwydd nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medda'r arglwydd. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. That's one of the verses that we read from the 55th chapter of Isaiah. And if you keep a little finger on that reading, I will be referring to other verses as well this morning, so you can have a little look at that. Ac wy'n siŵr bod pob yr un ohonom ni am o'n ni wedi meddwl am y geiriau yma o bryd i'w gilydd, ond i ni. Ac yn gallu uniaethu a chytuno gyda'r geiriau I raddau. Because every thinking and contemplative person, and looking at the congregation I have this morning, I think you are thinking and contemplative people. Yeah? We must surely have considered these words from the book of the prophet Isaiah and have been able to relate to them in some way or another, because God's designs and plans, they're always far-reaching, aren't they? And very often his methods are strange and incredible to us. Ein ffordd ni sy'n ymddangos fel y ffordd orau ar brydiau. Ein paratoadau, ein hagenda ni, ond yn amlach na pheidio, mae rhain ni'n troi allan I fod yn hollol wahanol I beth mae Duw wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Yeah? Compared with him, our supposed wisdom and foresight is folly. And our plans and agendas, they fall flat on their face often, don't they? Yeah? There's no comparison with our thoughts and our ways to the thoughts and ways of God. Duw mawr a ryfeddodau maith. Ryfeddol yw pob ran o thwaith fe ganon ni y geiriau yna yn ddiweddar yn y gymanfa, dwi fe? Gobeithio bydd hwnna'n swno'n orfoleddus pan ddawai allan. Great God of wonders, yeah, all thy ways are matchless, godlike and divine. And those words surely must have rung true in our minds on many an occasion. Wel, beth allwn ni ddweud am y geiriau yma, am yr adnod hwn, a'r benod hon, falle, yn gyffredinol y bore yma?
Firstly, I'd like to suggest to you this morning that there is a gentle rebuke or reprimand in these words, especially if you look at verse 7, the verse before this text, before verse 8, verse 7. Let the wicked forsake his ways. Gadawed y drygionis I ffordd ar dyn anwyr ei fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd. God says to us, leave your ways because they're not my ways. Leave your thoughts because they're not my thoughts. They should be, they ought to be, but they're not so often, are they? I ni'n sôn yn aml, ond i ni yn enwedig wrth gymryd rhyw foddion neu gilydd sy'n blasu bach yn ofnadw, well, swallowing a sugar-coated pill, never. A little bit of sugar makes the medicine go down. Iddo dda gan, never. A dyna beth sy'n gyda ni mewn gwirionedd yma. The rebuke or the reprimand is given in love and concern. The sweet promise of pardon helps us to swallow this bitter pill of rebuke. And what about our thoughts? What about our thoughts in comparison with God's thoughts? His thoughts are of love, pity, tenderness towards us, but we often forgetfulness, ingratitude, hard-heartedness. You know, there are many references, aren't there, to the sheep and to the shepherd in scriptures, in both the Old and the New Testaments. Fe ni'n edrych ar rai ohonyn nhw cwpl o wythnosau nôl, dwi'n credu, yn un o'r pregethau, os cofio fan iawn. And God thinks of us as a wandering sheep in terms of the shepherd. But of course, our ways are not the same ways. Our way of thinking isn't the same. In our wandering state as a sheep, we have no thoughts of returning to the shepherd, not until we realize our need. That's the thing. Just as the prodigal son had no thoughts of returning home until he was face to face with reality, with his need. It's only then he realized he had to return to his father. Mae yn drist mewn ffordd yn dyw e, bod rhaid I ddiw I ddweud wrthon ni nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chi. Na chi dristwch. Think of the God of creation, the world in all its beauty and abundant resources. Isn't it very timely now with all these environmental challenges that we're faced with? Haven't we misused and mistreated the natural gifts given to us? Our thoughts and ways certainly have been very contradictory to God's thoughts and ways as far as creation is concerned. Ac o symud o ddiw'r creawdwr i'r diw amwelodd yn ei fab nawr adeg yn Addoliad yr advent yn sicr ei feddyliau ef, nid ein meddyliau ni wrth anfon Iesu i'r byd. God's thoughts in sending Jesus to the world were of goodness, compassion. But what was the cry of the people, as we'll be remembering this morning? Crucify him. Croeshoeli'r ef. Yeah, our thoughts weren't the same as God's. A mae'r adnod yn mynd mlaen I ddweud, nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I chwaith, as well as his thoughts. Our ways aren't his ways. Because, you know, by nature, I'd say that we love that which we should really hate. You know, I often quote a verse by Dyfnallt. Oedd emyn hyfryd gan Dyfnallt, oedd e'n caniedydd ar annibynwyr am ryw reswm, oedd ddim wedi gynnwys yn cyneuon ffydd. Yr wyf am fyw a byw I ti. Yna beth oedd yr emyn. A mae yna bennill yn yr emyn hwnnw. Rwy'n gweld y drwg heb ei gasau. Na chi ddweud mawr, ynddo fe? Rwy'n gweld y drwg heb ei gasau. Rwy'n gweld y da heb ei fawrhau. Rwy'n geithwas iddi fater oes, a gwan yn wyneb o ferfoes. Yeah, mae mor wir. And if our thoughts and ways are not godlike, it follows that we should strive and endeavor to make them more godlike, because it would be no good working the other way, would it? I don't think it's even conceivable for us to expect God to make his thoughts and ways like ours. Dear me, I don't think we should think like that. He can't be reduced down to our level, but we can at least try
and raise ourselves up to his level. Nid ymhopeth, wrth gwrs, mae'n amhosib. Mae'n amhosib I ni, ond gallwn ymdrechu mewn gair a gweithred ynddo fe, I fod yn debycach I Dduw ac I fod yn debycach I Iesu Grist o na bawn yn fwy tebyg I Iesu Grist yn byw. Which leads me on to my second point this morning. An encouragement to repent, to change our ways and thoughts. Edrychwch eto ar ddiwedd adnod 7, the end of verse 7. It says, a dychwelyd at yr arglwydd, iddo drigarhau wrtho, ac at ein diw ni oherwydd fe faddau'n helaeth. Let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Dear me. It's clear that there's a connecting link, isn't there, between pardoning and with God's character. Who is a pardoning God like thee? I quoted the beginning of the hymn earlier. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi, and rad ein holl bechodau ni. Yeah, although we can't possibly comprehend his thoughts and ways, we can always submit to his mercy and his pardon. We will most likely in this life, I know, we'll come to the conclusion that we're not intended to understand his ways. Dear me, some things come to meet us that we know we're not intended to comprehend his ways and his thoughts. Because actually we're told in no uncertain terms that his thoughts and ways are far above our ways. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, a mae fy ffyrdd I yn uwch na'ch ffyrdd chi. But what we are required to do is this: seek him while he may be found, and call on him while he is near. Ceisiwch yr arglwydd tra galler I gael ef, a galwch arno tra fyddo yn agos. Odych chi'n gallu maddau I bobl yn rwydd, gwedwch? Pa mor rwydd mae maddau yn dod I chi? Dear me, ni gyd yn cael trafferth I faddau weithiau, yndyn ni? I'm sure we all find it very difficult to forgive. I think we find it difficult to forgive even once, let alone 70 times, 7 times. Yeah, I know that might be an allegory for forgiving all the time. But our ways are not his ways. Our forgiveness can never be as full as God's forgiveness, harboring no resentment at all whatsoever. Achos ein bod ni yn gallu maddau, a diolch I Dduw am hynny, ni'n gallu maddau, ond chi mod mae dal yr elfen o amheuaeth yng nghefn ein meddyliau ni os, siwr o fod. Yeah, o gofio a camwedd. A gamp yw, wrth gwrs, meddai'r emyn, o maddau I'm ranwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Yeah. If this free pardon is an encouragement enough for us to turn our thoughts and ways to God, I don't know what can make us. And then before we gather again around the communion table this morning, after the rebuke and the repentance, we have, I feel, an expectation of greater things to come. Disgwyl, pethau mawr I ddod. Just as we have expectation in Advent leading up to Christmas. Do you know, if we sincerely pray to God to make his thoughts and his ways our thoughts and our ways, we can't help but expect great things. Ond odyn ni'n barod o ddifri am I hynny ddigwydd? Achos allai weithio chi, allai rybuddio chi, mae pethau mawr yn mynd I ddigwydd wedyn ni. Are we really ready for that to happen? Because we are told then that there will be a wonderful change, such a wonderful change, that all things will be made new. Odyn ni'n barod am hynny? A dyma rhywbeth sy'n para hyd dragwyddoldeb, nid rhywbeth dros dro yn unig. Because human thoughts are temporary, aren't they? They don't last forever. Yeah, our ways, they're only here for a season or two. But God is eternal. Christ is eternal. Are you familiar with that wondrous, that glorious setting of Daniel Prothero
Nid Aros, yeah, the poem by Longfellow. And that glorious ending, the dawn is not distant, nor is the night starless. Love is eternal, God is still God, and his faith shall not fail us. Christ is eternal. Yeah. Ac oherwydd bod Iesu'n dragwyddol, cofiwch, ac oherwydd bod Iesu'n fab Duw hefyd, i ni'n gallu galw ar enw Duw ei hun y bore yma, ac i ddweud gyda'n gilydd gydawed y drygioni sy'n ffordd ar dyn anwyr a'i fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd. Return to the Lord, that he may have mercy on you, and to our God, for he will abundantly pardon. A dyna'n braint ni, a'n braint ni uwch law pob braint y bore yma wrth ddod at fwrdd y cymyn unwaith eto. A hynny er gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, 434, 434. Unwn ar llu angylaidd gôr mewn mawl i'r nefol air, datguddiwyd dyfnder cariad i o'r, ymhreseb mab y sair. 434.
Wel, fel arfer wrth bwrdd y cymyn i ni yn cofio am rhai hynny sydd wedi bod yn wael ac yn yr ysbyty yn ddiweddar, a mae yna ddau, mae'n hyfryd i weld nhw bore yma. It's lovely to see Gwen Enfield and Owen with us this morning. Both have been in hospital this past week, and we think of you, and we know of others as well with us who are receiving treatment and will be going into hospital, and we think of you as well as we come now together around the communion table. And we say there is a line there in our church covenant of supporting each other and to carry each other's burdens. And that's what we do now as we come to the communion table. Felly fe adroddwn ni y gyfamod eglwysig sydd yn nghefn a'ch llyfrau emynau ar y dudalen a'r clawr diwedd y llyfr. Y cyfamod eglwysig. Felly, adroddwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod yn gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengil, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians as he notates there the Last Supper. Canis my fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd y drafodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac yddywedodd, cymerwch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe gymerodd y cwpan wedi soperi gan ddywedydd. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yr yfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd ond i ddelo. Cawn ni droi at Duw nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Duw a thad ein harglwydd Iesu, ni'n diolch unwaith eto am y fraint o gael dod ynghyd fel hyn o gwmpas bwrdd y cymyn. As we remember the coming of Christ this Advent time, we remember also his sacrifice to us on Calvary. Bethlehem and Calvary, those two so closely linked to each other for the Christian. Cofir mwy am Bethlehem, Juda, testyn can pechadur yw. Cofir am y croesbren garw, lle a cuddiwyd wyneb Duw, lle gorffennodd Iesu farw, lle dechreuais innau fyw. Dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef oedd cadw'r byd. Ac fe ddewn ni yn awr yn ei enw fe. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell. I ni'n cofio iddo gymryd y bara, a'i bendithio, a'i dorri, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith. A pob tro a gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn.
Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi siwperi, a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cenwch yn eich plith chwi, a phob tro ryfoch hwn, a gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Ac fe ganwn ar ein heistedd i ddiweddu ein hoedfa ddoreuol. We sing seated. Mary's words, can mair, o fenaid can mawr ha, yr arglwydd yw, bydd lawen ynddo, gywaredwr yw, yn erthol io'r wnaeth bethau mawr i mair, am iddi gredu yn ei sanctaidd air, 4-3-3.
let us turn to God in prayer. Arglwydd Iesu, ni'n gweddio nawr ar ei ti gymeryd yr eiliadau werthfawr sanctaidd yma nawr, a'i sancteiddio a ninnau yn dy wasanaeth di. As we return now to the daily round of our lives, may what we have shared together this morning transform us in all that we do and say and think during the coming week. Anfon ni yn awr o'r ford gysygredig hon, i baratoi'r ffordd i weithio droso ti ac i wneud popeth y gallwn ni i ledeini dy deyrnas ti hyd nes y deud i drychen. A bydde di ras yng ngharglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni bob yr un ohonom ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.